Menan kenarin sain burian kejeruan si kandang bengen neraya kejeruan cemaron bukan bubarang wahai burian anak celaka he anak pa yang lebih suang yang fon sulitan kamu cicuba keduangan ke pika kalawan kebitnya malang anak gesula nesuat ngan pedang di dalam sarung neke mengsayung nak mangal fana sain burian jigro melambung jipluang meron-ron ngan rakan jiba tengku kejeruan kun kapreh ke dile hai ane as bangsa belaga sain burian jipluang jika je medile-dile melumba-lumba tetam ke sain jipluang pitam gampong si bayan laju jihala ne urumoh kejeruan si kandang habe ke ohnya si at memada amma ba'du tuduk habanyan dolan sultan buka haba sebab tak sakit hati di dalam sain burian jibalah guna raja mesabda ubah arian di kehadapan gureban tiga hadapan rakyat ngan ule balang menolakuan raja mesabda wahai arian anak metuah jinawalun pegah hipo bagata ulun katuha hati kabicah aib silepah di dalam dunia wasai kuala dengan keruang pekan sain burian kasib ji sebah hana lelun beri akan si jihnyan he anak badan jak cok legata tapu wakulun kena udalam tajak beri jangan pantai sigra menan ku sabda nibak sultan jawab arian delat raja ampun tuanku doli hadarat sijuk ngelazat nibak perasa alhamdulillah lu syukur nikmat sabda hadarat atia jemala bungong ia mawa lun boba ule harum mangat begah rujen dana citka laman kun yo masa dile bengeh panghule dengan mekuta jina tuanku kana beri izin umpama sikin kata jam mata bijahin nabi sayyidil mursalin hati lun yakin meribe ganda akan tetapi ampun janjungan kadang pilaman kurang kuasa menghan sampo mekesud menan lun harap sinan bekti mereka betat laman kun yakin tan hati urang belum mati pikiran hana laman tuanku menan kemisi kadang han sampai barang kerja sebab si Sa'id rakyat tak syekah rakyat Bahrullah kaum melaksa laman tuanku hana sapuagah lagi tan cedah akai bicara nibak tempatnya bacut terjala hana lun pe tegalun hana lun pesak sukret ngan ula-ula tente hana syok habis le nyawa mekesud hantro laman kamate hana sampai kasia-sia menan tuanku bak laman pikir bak loncok wasi han sempurna menan kenarin pocun arian jawab sultan menoban haba Allahi anak yang muda sedang patut he intan bertajak agata gahru cendana takun mangat be jika bitlun te gata ban muda anjir tertinggai bantai di jure
baru muteme syurga dunia. Walau barang so yang dalam nikmat tentetan hajat jimita laba ulun katuha arijang teringat syurga nikmat awailun rasa jitu kagesuan malapitan le takut ke mate puntung setia menan ke yang terang bak rupa mise yang jian lebih ke anak bak gata tetap ketinggai gata anu dro bahle bah kudro lonjak lambaya hana sapule hati tegogo nafsu lun katro kan misi gata lagi pipatut ada lun mate hana sapule yang hajat pinta perintah nanggro pihan jet lun le akai kajahi tubuh katuha tadua ngan pare gata dua dro taman genan tawa pegang neraca taman kerajaan putih mang nanggro gata dua dro lun beri kuasa tutun tan mangan dolan sulitan pecun arian mirah ia muka jibuda bisa nami sebiram hansa jet pandang takun binasa nese matu on doli habarat netron lelegat hana lehaba nengui pekayan necok ngan alat hati bengeh tat nejak lelanja sinyak ban uro ngan sinyak pekan ngan pocut dalam dengan cut raja gesetat laju pocut arian laju upekan upak syah banda gejak cak wase malongan bakung di dalam gedung ngan wase ija wase kemamah dengan berharanggung yang dalam hukum tengku syah banda arian sakit tinggai di pekan kerani sajan urang culia sinyak ban urang ngan pocut dalam ngan sinyak pekan lagi cut raja kedai kuala laju berjalan ban puen urang nyan siga serta tengku syah banda haria pekan dua urang nyan gadah bicara jipegah laju ubak burian wase krung pekan dengan kuala kahabih gecok oleh arian kamu kemengtam hana kuasa banji dengar oleh burian bengejihan ban kahungan mata jicongan alat jingui pekayan jimeherakan yang muda-muda jitu biar laju jejak upekan pocur arian kajijak mita atropo sa'id kenan upekan jita mengrijang lam gedung ija pocur arian di sinan sidro rakan yang pedro ka ukuala sa'id burian laju jipeto dengan rakan ro jitu abak geta Buda arian jamu manjaro nedua leoh doa musapat dua kema arian nemarit meno pane oh jino langkah syedara seun burian cin oh no datang wahai arian kujak bak gata ulun temanyang pegah bak rijang pakan hituan gata angkara pakan kajak cok harta ulun adat wase kruang wase kuala lagi pi kacok wase di gedung kemamah bakung ngan wase ija sayang yua bakah wahai arian kapegari jang jino bersigra jikalau raja ne yocok pulang wase krung pekan dengan kuala jawab ke jino pegah bari jang beroh muaham kamongan gata atawa suruh pare sultan
dengan kasajan ulemah tegah. Wahai arian kakun ke jino mangan kutuso yang po kerija atawa dengan butkah yang sidro hana dengan so syarikat gata kuplah diulek butro ubabah naan kedumkah bangsa nak huda walaupun pareh ane suletan ulun jet bangkang hana ku tabah menghan kapegah han ku beri kajak mengsabo tapak pibek kagisa mengken dengan keahan gadah rancak nak meri cangklak cipeh ngan tegak.